wari saba haubu khotpa si thodona gi mo leite ko adu saba gi budi khatang mong tabdi wale adu aga su we hope adum afaba outcome purakadra haibi thajaba adum thame ko haidi wari sadraga di potu khangnaru dabani na wari saba du de khudum yaeba ko tawdabu hauji lai si first stage loire madu sep purna unai ju hai adagi di ayamba print guma kari guma national akhoi print newspaper sing si pawada di purna una video gawdi ahum thona unai hai ahan bada akhoi gi moidi yam phajana haida national kanu sing si media sing si di yamna cookie jo mar hai akhoi bukta sina di si tang wase yam technical oiba mar na dak sawi mar yaudi jo da mar na puina ado adu se nappe yam understanding yam lei hai tare akhoi bukta cookie dang haije moina cookie jo mar kaina hai khale paiti ga su yok pu sumai to sum to bo ga yam phajana happy do moina hai basi meeting ji ahum lakni hai sum hai re khoi cookie sing si ga ahan bada meeting ji cookie ga na pham hai masi special request by the MLA sing no to buni hai la khoi na hiding ina sidegi dum haure politics kai no ha kanda hujiki moi sing si di Prime Minister, the Home Minister, the separate administration, PU Haidana, memorandum people Kampu never, Manipur Tugai Haiba, India Tugai Haiba, Aduga Manipur unity in the integrity, the Shinava, Aduma Kampu never, Aduhan Unare, Aduga, Matang newspaper report to Olam Daga, the Ampaniqua, Aduga Mate Unare, Naga Unare Haiba Mon Haise, Adugi Portuna sequence Sumagadi, Beralere, how would you Beralere, peace to them, Laxanuko, peace like the Biaro, War Torisibuta, war is nothing, the means of Kashi peace ni high, don't tell the war, the kind of peace like to never. And Aduki Pony, Aga, they give them Beraz the Hore, Aduga, quick honorable Home Minister, Miss Hana Susia Totaba, a quick intellicoter, Nukota, Miss Rawi Kaiway, and the Sunday Partaway, and Toxa Leva Porche, standards in Niam Haitare. Crisis simulated the crisis, a hand basi, PMO peace handle Toba. At Matang the ministry level, the Minister of Home Affairs and Action Affairs, Amanatobiba, Ahum should intellicoter Taka Kumdaraba, intellicoter Taka Kumdaraga, Monachiaga Loraga, who MLA Speaker Nupio, Babu in a Pamo meeting at Toba, Simon Night of Puenga, Kanoki House with the Corum, Mayam Lady in a car, Adumam can be here, a quasi Ahum should stay ski, 3 tire third key, Adugi dialogue in a tower, Masimakang Mighty, a hammer to the Prime Minister Gumbo in a car, at least a Union Home Minister, we all the Pagado Mali, I don't want to wigidre, I don't want to know I don't want to need technology, no, I won't take a request. The Amanamu Huziki Masimamsi, Topi Rodu Mayam, Saimo Yaw, the separate Unaba, Punanga, Mayamsi, Masina, September, Anis was September Nozi, Moigi very clear Nozi, precondition Tamihare, precondition separate administration in the form of union territory with legislature and high command. Adu do not more precondition higher. Aduga Yam Nuaiban Hani worried the Sumo Luarkan the statement of Moin Tolpo to the high sea, Moin very clear high sea, Aquidi Prazagi Beauty, we represent people in Mawa Lodragadi, a quick camter, right Tabanga Moy and the civil society organization Mayam Unagadabani, Hibam Hire, Adumatung the Moin High Sea, Aquigi KNO, Cookie National Organization, Aduga UPF. Sina Siga Wari Polgan dialogue, you are present Satabiro, a Moina Hiva Tali, the Pibiro, which would only take a high, Yamungai, I do not talk with the Moisi, they are representing Cookie people represent Manipur people represent Obonatre, Moisi, they are representing a quick suspense operation lady, terrorist, and loud talked about Yari, but then nice Hanta Lavanina, no need for declaration of terrorists. Terrorist equal terrorist way. We see and lose changes dimension losiki lab in a quena, no need for the acquaintance. Terrorist I love to hide the terrorist Nancy very clear in section 113 of B Bharatian Night Sanitize 2023 and over law at the July 1st. It's now use it. Must see the very clearly on the terrorist locked over the Kali. I don't do to the who's according to terrorists and high because you guide the point of terrorist activity. I do get terrorism to give Oina, Wangang type. Spokesperson tapped Tozel air going Gary Tozel procedure mighty and Aduma around Mupneduma. Anyway, around Martin Asum Tower. Adagi Amanamu Husiki Posida separate administration report on Lakpasa. Simadi, I have no idea. CD very clear hard on it. May take MLA Naga, could the MLA, the Maite Naga, Haidok, with MLA and one I did MLA do that when Yabaduna Chief Minister way, Waribuka. I think it's Saga by the opposition where I might own party line and Sakadavan, Maite MLA cookie, MLA Naga, MLA Hivasi, Masiam Pate, Must dangerous president, so with Tobiru Devani, who India has a secular setpa, a quasi democratic, the Republic of Badumba.
parliamentary form of government ne masi da khoi a kind of discrimination ne masi ju racial discrimination ji India gi constitution article 15 na 17 na thingi bani an kham masi am nungai ta por hai tare kuki MLA adu MLA ga khoi na mahasal le ko da su bidhava gi MLA aurangabad gi MLA ga na de maratha wala MLA ga so hai na deba adu ano terminology in India politics masi phatta politics ni masi tawbiru de bani ade khoi national media sina su sumba wasi yam haro de manipur gi MLA ko ma tu una ga halo re kuki naga kan pan akhoi ethnicization community based oine MLA da khaidok pase masi di wa ano wa ni si ju wa dam ne si ju an adu gi po ade amaram da ji separate administration se si di ai nang tang mayam da sengdok chaningi se masi di illegitimate oiba ain da yada ba adu ma demand ne ba ko manipur gi context ni bihar da mizoram da talo di phangni ko akhoi si di yada bhai tare masi akhoi very clear oina akhoi na ji toin haira da mon da ni toin thami ade oda sanjani su thamgro bani akhoi masi toin na akhoi gi any platform akhoi na phangba platform da akhoi masi law bani law di tan ni akhoi law si law de taro mi si adu law je bani masi akhoi yaraga di kuki MLA gi mana kong ni yobi hiba aduga kuki MLA haije sorry for that akhoi gi MLA khara phaktai jing je moi mana kong yobi hiba aduga bharat ki akhoi home minister prime minister adi atopa interlocutor nung kota mayam si da masi akhoi pibam changi masi aina khambada mathang gi next meeting de meeting sina loi bya ko kon outcome phajade ka phajaki ro yaw da ngai de ba shawali che no nga sai lakhi de mathang ana civil society organization una rakhini ko aina pijao message ti mathang una bade civil society bu oiro adagi de khoi MLA bu oibiro anything oibiro masina yam clear na haibi tare pot ani khatang haibiro amana kaino hakanda akhoi di instrument association ga to adugo di bharat na independent oide ngai tawkhibini kana gom na haini instrument association sign tawu di law di chana dre na kaino ga India independent phang de dai di aduna adu da chana de kaina haini India portion leitri ba dai da India di akhoi gi 15 August 1947 polak ka doine ba ada India pok ngai du da India ga soi tong na chana de ga haini law da suja di niom da instrument association no belly ka haigal any port khara that's a different thing I do makte panjaro ada akhoi de merger agreement 1949 gi merge tau khibani India da merge tau Israel tau bun this is the agreement between two sovereign country ni India da merge tau re manipur le hu de ka adu wari ni aduna literal interpretation of merger du gi wari ne adu tau ri that is the agreement between two sovereign nation ni matam du gi India adu matam du gi manipur di ten tak na ningha tamjar mani british thadok piramaga british na khoi pura pande khoi protectorate ai international protectorate ne khoi international protectorate oina British paramount sina thadok pirama kan khoi manipur state constitution act 1947 India di chahi ani makha huma handoi ne koina constitution history da adu du tawjara khoi leba ngakse pani adagi maharashtra election tawre manipur state constitution act 1947 chana matung da khoi general election India de khoi hale general election India 1952 tawne khoi 48 tawramni khoi popular government khoi responsible government la abani chief minister sana ka pio bata tawga la abani darbar su le amai to council gi sem council minister lei abani ba khoi di amai lei ra leibak ni khoi di aduga amai sovereign ore leibak tu gi ningthau na ma ningthau sidi maje si sign to yaba yada bra du sign to ka ma simu akhoi matam du parliament an high high assembly high gan international londa da parliament assembly na amu rectification to godawni madu to bra national to khrena ko adu wai do khoi thamjaro this different chapter ni ada khoi haije di madu pok to piraga legitimacy of merger du ma khoina side thamjaraga merger is nothing this is agreement between two sovereign state country matam du gi aduna adu gi pot ma chaun leibani adu mathakta international law nam lei ko international law ne khoi kandu se akhoi ji bera lak pada kana kandu na international law Indian law ji pok to sumani na ko an international law am to panjage 𝗬𝗨𝗠𝗡𝗔𝗠 juris saidram lei amasi latin gi maxim ni masin haide ke no SU possess under the law gi makhada na possess to jeri do nang leibak ne kana ma thuga yaro masi gi principle se hojikti customary international law status phange adadi hendokna ICJ international court of justice na case amada frontier dispute Burkina Faso Republic of Mali 1986 ki pakui kuidibe case ni aduda ICJ na this is the status of jus cogen JUSCO GEN jus cogen is article 55 Vienna convention yaudini aduna jus cogen ni kana kana pre empty norm international law and no derogation is permitted in any circumstances aduna adugi jus ko highest norm oirabani international law ki haibadi
colonial power na British paramount sina thadok piram ba khoi lamdo atopa leba amda sangbada adugi lamdu karimta kaiba yadi international law nga lejabane ba koisi adu India article 3 therang kai pan ba ro khoida adugi port se akhoi MLA singna civil society organization singna akhoi gi home is unabada prime is unabada sai dialogue tawna ba thamda gadi kuki MLA sisu mathana talaktana yaramdra mani akhoi di khangdabani na Mizoram gumba Bihar gumba UP gumba Kashmir ga tawdu paga yabur khalure Manipur tong an international law protection tawrami UT position juris lerame ICJ gi ruling lerame adagi di merger agreement si the agreement between two sovereign nations ni madu kai ba taragadi akhoi baina convention law treaty the customary international law palaga khoi pre merger piu ga hara poya natraga agreement du bera lakani kaina ga masi amuktan thambibam sang have na khoi japte thame we consistently stand on this point aduga tawbodo ba khoi mihut una chapi basing se moi di am khong pong na ma kai ta yam phajana hai riba we represent people gi represent ni khoi mari bo manga bo khoi lak chai si and we cannot say anything about people na hai da khoi tawbo ya ro hai riba adugi mutu da adugi mawong du da khoi MLA sina su hai ba ma chang khoi di khoi inclusive of naga su ni ko loi mak sin hai bi ba we this is a position hai matam da moi du handok kane moi handon je hai ta ga di noi du lale hai bam change ba aduni dialogue hai si adugi ko yam strong ani ya da ba dudi ya de ha pot dudi phajana thambang am bage dugi kano dum leiba tare am ngai je kuki gi site ge haiba tare moi representative sing na su moi gi KNO gi UPF ki voice to da haiba tare adum advocate tawra kanda koi di masde stand tawni haiba gi pot che laikre haiba tare separate administration union territory with legislative assembly haiba si go form sida stand tawra ga laikre haiba tare adano je ja akoi makhata na chathar kadoba akoi gi tonga tongba level gi round myam lakata ba sedi akoi na kari masida ki akoi na kamaina mayon se lakpa ya na kamaina pana ba ya hujiki wari dialogue hawrabani na ko dialogue tuna kayam thuna process tu tawraga outcome pharakadoi no that is dialogue toriba dialogue ki process adugi makha pole ko khone yam kana madu di hayu yadre adu tawbudo bu ai gi wakhanda di akhoi gi thoiba crisis si akhoi gi third level ai nga sa hajabudo level ahum lei level ahum amana prime minister office na PMO na handle toba prime minister masamuk yawraga amana ministry ki level da ministry level ha ga ministry of home affairs na direct yawraga handle toba ma amana akhoi gi peace talk toba ma interlocutor hapaga toba third level ama akhoi third level ki type u gi bana hanje adu ba nungaite newspaper khara da di kuki gi moi unari ba MLA singdu yang kuin unagi hai ko adu mai te ga naga ga na kuin unati ka hai kam su mun khangde adu na babta di khu tawse confusion ama thambire adu anyway thamasnu wari sabadi mai manung da ngang na badu loina baksu khoi na mapan thol pusu yada ba leram ga ne ba ko adu the different thing ni adu ai wakhalom da di akhoi gi quite fast akhoi na tawbi do si wari dum sabiu sana government Manipur na moina haiba khudam da pibani Pondicherry gi type ta haiba ne union territory se ana Pondicherry da tawba ma tawbiro moina som pamjabani na akhoi gi kaino se moi the SOP akhoi standard operational procedure on terrorism mana moi the thwe yam be chi akhoi tamgadabani ko mingondagi koi tamma kanba changi akhoi afabo isagadi Pondicherry haiba union territory da moi legislature su lei moi da di hai si SOP on terrorism thwe terrorist ki act tawriba sing terrorist ko mai handle tawni terrorist phaga ko mai investigation tawni moi mathak ta ko mai trial tawni bail ko mai na pini haiba se terrorist ki oiba SOP ma thwe Pondicherry da adu akhoi ju amai thokpi ro bai nai di thokpi raga suspension operation laigera lairoi nomai kapoira terrorist ki sai gi section 113 of Bharatiya Nyaya Sanhita ade section 111 of Bharatiya Nyaya Sanhita bu sodi ta phaba yare terrorist ki wane badu di irrespective of declaration of terrorist ni laukthokera unlawful organization ni laukthokera di prevent eki makha da laukthok darka laitre ba hujiti madumain adugi kano suma sathabi ba si yam chumran khali ade amana hujiki wari sabasi da wari sabi ko sukaite akoina yan tabi ga da khara leiko ade akoi satpi ga da ba akoina hai haijaba nati akoina tamu lairik tu leiba ki kana dragdi kaim kana de dena ko tamo samjai na di tatle haiba akoi civil society organization obi ai maira pai leader obi ai ade honorable chief minister obi ai ade di opposition gi leader obi ai ade any xyz ml obi ai mantri obi sattu matam da homework tor ga satpi dare khara lai pabi raga ade gi akoi manipur itihas khangbi raga law gi niyom niti section article khang hai di hayang matam yam phangoi ba ngangna do dialogue hai ji kano kan argument to do court argument to bugumani nang du lali ai ji
चुमी से नंग यारेना अखोगी कंगे नतबा विद रीजन मरम पिरगे याम रेशनल ओइबा आर्गुमेंट अम थंबिदोइनेबा अदु थंबदुदी लाइक नतदि यारोइबको अद आइगी हम्बल अपील दा मसिमन लोइबा नति आइना चेक लिस्ट हाइदना लिस्ट अम सेमी मसि अखोई अदुम दरकार लेगदि मयाम शेयर तौजगे अमसि बुबिदा चपा तारे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आइना हाइजगरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हे हौदोरपदा सिदि सुया यारोइ मरमदि सिनि थंबिग्रो ngasa haiba mawngda adi manipur gi territorial integrity kaiba su yade pithri gi force amatana manipur gi territorial kahen ba yade law chatabana wari amni ko aduna ne aina law du gi matung ne chan abani han haibi yo haise aduma haibi ro adi NRC je khoina khangdabani NRC sibu NRC di negotiate tawduna ti NRC di akhoi khangna dabe NRC chalambi yo manipur da ka paga ngangnari sidi NRC di law le jabani law si kaino kanda sini law gi da ka lese citizenship registration of citizen and issue of national identity card rules 2003 अखोई Citizenship Act 1955 की मखाल से rule नेब 2003 दा अदुगी rule number 3 sub rule 1 to the yaujabani and whole India NRC tawgodobneba and NRC updating of citizenship se city law lejabneba mada khoi demand ta mada maina mi ga sar taw demand ta ndagdi phangwa this different thing tawbodu NRC gi di law ma lejeba law di makha dani Assam da han da tawboyani India gi khoi gi citizenship 1951 da census tawbodu amon update tawdriba all India gi tawkado ina sengmadi ado Assam tawgre Manipur di danger ni hoji khoi illegal migrant ma immigrant ma sauleramnina akhoi tawbiu haibaneba adongi process the law le sigi laws enforced of India ki parliament semba law ne me sigi laws enforced of you high law adu khanga di am live pon ha bani da adu FMR ge si adum khanaro adagi war on drug ki law mayam le drug si thaba ya po thi law le je bani ne adagi drug ki process ha dana drug ki phang ko building saba gari le amta yadi loi mat kadam ni adagi di drug si illicit oina trade to ya po thi law le je bani law enforced of you ani aduna mase kasu hard with the quality law la tawlore border fencing ju law le adagi di maite na schedule tribe talaga akoi separate admission pu haiba sidi chanadre habani da adu ju khanbada kale aduna masi mai le na de suspension operation gi si yam clear oi bigadabani adagi di akoi ji aina khamada manipur gi akoi future si akoi idea of manipur hai ai di sam jam londa da peaceful coexistence hai se akoi ji yam shanti oina himinaba adu himinaba ne yaro ko with parity of development program development se loy equally distribute to tari sing tam khaidaba una wana khaidaba chamana district khudim equally distribute to biba even yaraga the capital wani yobi Maharashtra the winter capital summer capital leiri ba ko amai Nagpur sina winter capital oiba adu Mumbai sina cap akoi gi summer capital oi amai taw na winter summer capital ani ga taw thamdra nungai na lebi hai bani ta komai taw Manipur sakhot pa ya ke hai lambi adum gi dialogue to chalan ba Manipur komai thugai sigi na tab Manipur komai na peaceful coexistence oina leiba yai maitai no support ko maitai ji am nungai jadi dai wakhanda maitai hain saubi yadi kaino ka da khoi di wildlife se jungle da leiba mapu pandra sa sibukta protection tonu ek leini wildlife protection ek 1972 haijin wildlife protection ni ek leini ne akhoi gi protection gi karib to leitre ba khoi mi su yamjade mi lising tara lakh tara oirangani lamju leiti akhoi gi no wire protection leiti adu gi damakta ni ST ohenbiu kai haijeri se haidi sidore bunina protection pam pui wari ne ba sining de na mi imta adu yuani adu da thoidona atoba kang no sawnge ga su leite ba yan tanada badagi sawna bani adu moi da sengna hai tare maduna the kai mangdu na te sidi maite je kanjanaba maite je sidorabani na koi bo ke sak tha ke type to sidorabani na akoi syang ware aduna let us save the maite moi no hol pe nagana mukta kuki na pokta haibi maite save tawra sena adu ki port ke sanjan minaba adu military crackdown jam sangi ko military crackdown je army sanction laga terrorist ka wari sana ba sidi danger ni terrorist ke pithri wari nda sadri akoi khangda mina wari saw haibani there is no talk with terrorists in the history of the world aduna India su terrorist ko wari saw sing topiro terrorist ki hidak di military crackdown di hidak ni aduga aroi ba aina haijaning se yam lei ko checklist kun mu sui ba ko matam leite amakha aina haining si war crime tribunal ma di ling ba yam darkar le adu su moi dialogue ti yahon biu war crime tribunal India na lingu yaroi taksan dare adu yar ka de hoi Kosovo da adagi di Herzegovina ta tawri si di international law apply tawdana mogi law do na war crime tribunal oyeba ko aina haiji Nuremberg ki Tokyo gi adagi di Yugoslavia gi Rwanda gi phobet na taba national law sinaraga tribunal do international gi oyraga di akoida haidi moina to genocide clear case of genocide ni war crime di land gi matam chanaga da niyom ni ti thugai ba dune ba mi hat ba jibu yabro adu civilian sipaya ni no mai kapna di ya ba ko si moina police no mai kapo na traga army da ku thana ro this okay
combatant phuna ba hatok na ba yai war da ad tawda bu micham da khutha ba ya de adu thai sing di war crime kawi war crime si dandi pihodra gani na khar lega loi ya wi ning da manipur da mi sawnga chatruk tawraga mi hala se lao yu mai thar se lao khoi union territory ta le se phim la ne hai bani da adu gi port si di akoina madu matam chana war ho ba adu ga matam chana force na ba lo du chalai bam changi hai bani da adu gi porta changhin ba adu ga I which khoi dialogue process si aphaba proposition han which tawjari tawda bu dialogue chatpi ga da dialogue ta participant oi bi ga da ba akoi stakeholders sing sina na we need some certain homework aduga one voice one solution chatpi ga da ba MLA mai tai tara natraga nagai tranga kauraga ma kauraga amana ma hai jog jog to bu ya ro this high ga da clear oina dak tham tare with reason rational argument thambi tare aduni rational argument do la da makta lairik pa da ba yaroi ba ko akhang hai ga tana da ba yaroi akhoi khang hai ba na te top akhang mayam tana biu aduga fazana tau sha that this is a crucial juncture in Manipur gi crucial juncture khoi mai pa pa changi na thamjani yam nungai je khoi yam phazaba fo ma mo jana thambi re betare adum akhoi gi military crackdown tawgadabani have se adum akhoi gi oja preman gi have tare haurak padagi terrorist ka dabai wari onsan daga khoi saduino adum irang je khale pe haraga so hanjan ekta khulai ga apa pa sinara kanam attack tar ka post lep tonum jathara ine crackdown tawgadabani have se dum jana adum khoi gi dialogue discussion forum sing dasum lauraga dum lakpani war crime tribunal ama sigi le hanbe post lei aduga yam phazaba khoi gi one voice one solution with reason sigi port sima sigi pandam sima ga haba tare ko gi dialogue ke chathadringe da pajana nei na horaga yamna kanna strong and haba tare jangsin bagi tangai fadabo thami aroi bagi sangarang han tarik tra manga da pami pham je agenda se kai kai pukhalino haba gi agenda mafang mathong rang khang da bai tare sigi port sima oide somata ge ko gi union kano gi home ministry gi mekai thonglei se punna mangna hingsa tawdana ba mi hani pun tawdana ba appeal tawri haba port sima kak lei haba tare officially tholak pase adana masida moida ko gi kukiromi site tali se ojanji pan bi gi da ko gi pondicheri gi mong da ko ge assembly ka union territory ka tanbe post lai re duna moi gi sigi post stand se tawraga smai lem den union government ne sibu kamaina ko gi makha further to ke sathara kuma tamda makoi na sigi agenda sigi post stand taw lai post kamaina evaluate taw duri kamaina akoina moina subside tawra kanda akoi gi kano sida makha ta ba kano se sathara ka dun ha post ma chabo hangam di oi hai ro ten tak no ja ro mo thambi sing badi tale sibudi khare hena talaga khara phangbagi philosophy ko chule ram ai na ko ngoi tawnai sidi ai du leibi yu adu ge charisma ba bike to leibi yu ha scooty ma leibi wari ne ko mai tawduna khare hena tanbe adu sidadi ai khambada tanba yada positive we should very clear simakti ainde yada bani sidi demand is legitimate demand ha mo illegitimate demand ha mo leba legitimate demand Chuchampur the Eurosim Thambu, Yampaje, Wariboba, Chuchampur the quick aims get at hospital Thamzi, this the cooking Thamba Kachukaiti, Adumba, Yam the Paza Porta Putopi over, Yado Porta Putopasima, Huitopi Batare, Ado we should very clear about it. Aduma clear Obiro, Adu I Aroba the Tamzaninisia. Wari is Haba Horabadina. Ngasai separate administration ga adu yadre adu aina thamjar re amhanjar huziki wari hek saba ho the niyom de ceasefire taw dong ne boko adu ceasefire mota kang tuktra kai no kapthar in taw do aduna si lale the government of India particularly ko union home ministry ke site gi bondhu sa noi wari saba ho rabani na noi kapa no more firing from your side haidana lauthop ceasefire nate sidi lan nate sidi aggression ni mo taw sidi aduga foreign mercenaries mayam yawaga sidi a kind of genocide campaign ebako genocide campaign do noi to no more fire no more gun shoot from your side high na warning on people changi noi na gun shoot tok ta di wari su saroi aduga noi mathakta khoi military crackdown tokani haidana warning ma changi haibda adu sangdana wari su sani som mi pa hani adu di kala di yaduri adu we should very clear about it adu yamna luba mana akhoi singse akhoi gi territory singse khoni yengbada jaga singse lum da chatre imphang ngam kai gumna lo chattaba jaga yawi yaroga su laksan mangam bagi problem amadi leje adu susama gum kangpo pi gum si no more lo letre order letre lo di le order letre anu sum sing se khona sum yengbada te akhoi occupied territory gi type ta ko khoi Pakistan occupy Kashmir ga haiba sumaina sigi type ta cookie militant occupied territory gi type changjele and we need to liberate this territory also during the course of negotiation we need to liberate this thing natraga din hay yang pharak ta Afghanistan gi type ta adagi di African country gi type ta adumagi akhoi gi sinna Manipur urakane ba ko ana masisu kalobo chumran khali